U prošlom tutorijalu imali ste prilike da vidite kako da instalirate Joomla na localhost. Ko nije pogledao, a zanima ga, može slobodno pogledati. Link će stajati također u opisu klipa. Prvi korak što se tiče same Joomle je i izgleda sajta. Prvo što ćemo raditi, ćemo zameniti temu samog sajta. Naravno, ovo vam je sajt na kome, jedan od mnogih na kome imate besplatne teme. Ukoliko se opredelite za premium temu, slobodno možete kupiti na bilo kom od komercijalnih sajtova. Sada ćemo naći neku temu. Evo recimo, sad ćemo da imamo što ima za 1.5. Evo recimo, tu ćemo temu da preuzmemo. Naravno, ukoliko budete željeli da skinete temu sa ovog sajta, morate uneti vaš e-mail i stići vam link na kome ćete moći da preuzmete temu. Dakle, tema je 100% free i legalna. Kako se instalira tema? U administrativnom delu sajta, samo sekund. U administrativnom delu sajta u meniju ekstenzije imate instalacije i brisanje. Dakle, idete na instalacije i odaberete samo temu koju ste preuzeli i on će instalirati. Tema se nalazi u meniju sa temama i to je ova tema. Kliknete na nju i čekirate, refreštujete stranicu, tema će biti izabrana. To je što se tiče same instalacije teme. Da biste podesili ovu temu, potrebno je da kliknete na nju, preview, da pogledate gdje se koji modul nalazi, kako biste mogli da podesite razne module i search, recimo. Prvo što ćemo podesiti, to će biti search na samom temi. Znači, dakle, idete na module koji se nalaze u ekstenzijama module, idete, kreirajte novi modul. Samo sekund, search, izaberete user 4. Ukoliko ste skinuli naravno ovu temu, prvo stranicu, samo sekund, search my menu, left,